لە زۆرترین موچە زۆرترین پاشەکەوت و لە کەمترین موچە کەمترین پاشەکەوت. سالێک بەریانەها حکوومەتە هەرێمە کوردستانی بڕیارە هەلگرتنا موچەی فەرمانبەران دا. هەرچەندە بەرپرسان سۆزدان کو ئەv هەلگرتنا موچە دەمکیە لێ نەها هەر وەکو بەرێ مایە و چ گوهرتن تێدا نەهاتی ئەنجامدان. Di dema ragihandina biryara hilgirtina mûçe, hikûmeta herêmê gotibû, êdî di dema xwe da yê mûçe bête parvekirin, lê ev soza hikûmetê jî nehate cîbicîkirin. û fermanberên herêm di niha da mûçeyê meha 12 ya sala bihûrî û meha yek ya îsal wernegirtine. بۆ ئەوەی بتوانێت لەمە دوا بە شێوەیەکی مسۆگەر مانگانە لە کاتی خۆیدا بە پێی سیستمی تازە موچە دابەش بکرێت. دگل راگهاندنا بریارا هلگرتنا موچه حکومت هرم پروژه جبو چاکسازی راگهاند و چندین روپل د برجواندیا ولاتی و فرمانبران دابو لی جبلی هلگرتنا موچه کو گلک ناراضی بون لپی خو آنی چه جوان برگیان کو تایبت به باشکرنا دبار خلکی بو نهاد نجیبجی کرن. جدسپیکا سالا پار تنی 2 دمجمیر بوهای نفتی لبازار جیهان بو 27 دلاران ارزان بو. هر دوی کوانه دا رایدارن هرم گوتن جبر ارزان بونا بوهای نفتی بریارا هلگرتنا موچه فرمانبران دانه و او بریار دمکیه و هر وقتی نفت گرام ببه یک گوهرتن دوی بریار دا بیته کرن. لین هفی گاوی برمیلک نفت زیده ترج 56 دلار آیه لیبالی هشتا سیستم هلگرتنا موچه هر وقت بری مایه و نهات یک گوهرتن. هەوڵی ئێمە ئەوەیە ئێمە بتوانین بەڕاستی تەخیر لە موچە نەبێ بە کوردیەکەی ئەم بابەتە نەبێتە خەبەر هەموو ڕۆژێ های موچە هات های مژدە موچە هات ئێمە دەبێت لەم مەسەلە کۆتایی بکەین. د چند مهن درباز بویدا چند جارکان بحثا دیودا چون به سیستم هلگرتنا موچه هاتیه کرن لی حتی نه خویان ناکت کنگی یک گوهرتن در ریجه یا هلگرتنا موچه دا بیته کرن. نه ویگاوی فرمانبرین هرم موچه مهن 9 10 11 و 12 یا سال 2015 ورنگرتنه و حکومت جید بیجه مینا قر لای وزارت دارایی دمینه هفدم فرمانبران موچه مها 12 یا سال پار و مها یک یا ای سال ورنگرتنه. نه حکومت موچه 4 مهن سال 2015 به سیستما کفن و هر وسا موچه 2 مهانجی لگور سیستما هلگرتنا نه قرداره. زیدباری هلگرتن و پارونکرنا موچه دما خودا حکومت رسومات و باجن سازیان زیده کریه و هر وسا کریزا کارب نبونا خدمتگزاریا هین بردوامه و به یکی جی بارگرانی بو خلکی چه کریه.